Kalau berlaku boleh sebenarnya pi kerjaan jangan teh dan berlak bah ki ong bah free fire omla bah download mah kidan bah download bah update lapo Google Chrome ringi pat ni download baik napo Play Store tang bah hap use do app hi te mengaruh ngalak kai bidaka Free Fire normal namar Free Fire Max kamlong re kapa download bayaki map malakasni te ngalak kai bidaka Free Fire normal te pek mentang pensisa pima ba ada pikwa ban download pila ban komen apo comment box yang sabatai pi madang ngalak kai Free Fire Max ka pa download mangkasni te ngam perlap tapi i kenaka pek mah Free Fire normal dengan al sabun pek kalau biru ke kam style pek yang na ke Free Fire ke nama tel dapat kuat download ke Free Fire pila ban komen ngasai kaya pi kemna pin download tentang kumne perlak ku boleh coba